Poštovani skupe, drago mi je da konačno, da kažem, je formirana ideja da se ljudi koji se bave srpskom istorijom, srpskim korenima i suštinom srpstva, da se povremeno okupljaju i da pokušamo da nešto učinimo, da se pitanje srpske istorije izvuče iz ovog taloga koji je gurnuta, zahvaljujući falsifikovanoj istoriji, takozvanom kritičkom pristupu koji je uspostavljen pre nekih 150 godina, preciznije rečeno, nametnut je Srbima i od onda važi jedno krajnje uprošćeno mišljenje da su Srbi bili niko i ništa do 7. veka, kad su se doselili u Romejsko carstvo, da su bili nepismeni, da su bili pagani, da ništa nisu mogli da urade, osim da pojedu sve starosedeoce koji su tu bili i da zauzmu njihove teritorije, mesto ili šta ja znam, i da tek u 10. veku prime hrišćanstvo, tek u 10. veku se opismene i tek tad počinju da dobiju kao nekakve kneževine i da srpska istorija počinje praktično sa Nemanjićima. To je priča koja je usvojena pre 150 godina od takozvanog kritičkog pristupa. Danas to zastupaju naučnici, naši zvanični, koji se zovu vizantolozi. Uzgred Vizantija nikad nije ni postojala, to je izmišljen termin, nametnut u 19. veku. To je bilo Romejsko carstvo, a ne Vizantija, jer Vizant je bio jedan gradić na mestu današnjeg Carigrada i to je onda izmišljeno sa uhodanom idejom da se zamjenom svih mogućih pojmova u svakoj mogućoj situaciji praktično što više raskine sa usmenom i drugom tradicijom, sa pisanim izvorima, sa logikom, sa činjenicama. Srpska istorija, svaki normalan Srbin normalno želi da zna svoju istoriju. Svaki dečak čita knjige, pokušava da nauči svoju istoriju. Kogod malo više o tome razmišlja, uočit će jednu konstrukciju, jednu priču, da kao postojali su neki istoričari autohtonisti koji tvrde da su Srbi potekli na Balkanu, a to je nenaučno jer je naučno dokazano i dobro je poznato da su se Srbi doselili u 7. veku. Pa onda čovjek uzme da kopa literaturu pa nađe da se taj dokaz zvanični nalazi u spisu Konstantina Porfirogenita, Konstantina VII. Porfirogenita, romejskog cara iz 10. veka, znači 330 godina posle tog događaja, on opisuje taj događaj navodnog doseljavanja. I onda čovjek uzme, proučava knjige, ode na predavanja, svi ga ubeđuju da je to dobro poznato, da je to Porfirogenit dokazao, da postoji dokaz. Onda on uzme, pa ako barata sa internetom, skine sa interneta danas, a onda je morao da ide u biblioteke pa da traži, da se muči. Ja sam uz grđe muke 90. godina našao kopiju zbornika Sanu, vizantijski izvori za istoriju jugoslovenskih naroda, gde je spis Porfirogenita. Prevod iz 59. godine, 1959. prevod na srpski. I našao sam taj spis. I kad ti to uzmeš da listaš, to opisuje gde žive Srbi u 10. veku u vreme Porfirogenita. I samo na početku jednog poglavlja stoji pasus o tom nekom navodnom doseljavanju. I čovjek to uzme, pogleda, to deluje blesavo nikako. I onda krene da to opovrgava na razne načine. Ja sam onda uzeo i kao inženjer sam razmotrio sa gledišta fizičke izvodljivosti tog doseljavanja Srba. Pošao sam od pretpostavke. Ako su se doselili, morali su da budu toliko brojni da kroz 200-300 godina mogu da dominiraju na celom Balkanu, da bi mogli da asimiliraju sve ane, plus da nisu imali ni državu, ni pismenost, ni ništa, znači moralo bi ih je mnogo. Onda sam ja rekao,
pa ne može da bude mnogo, da vidim koliko je bilo stanovnika. Nađemo u literaturi 3,5 miliona stanovnika živi na Balkanu u to vreme, u vreme tog navodnog doseljavanja. Ja onda pođem od pretpostavke, neka bude da je samo 100.000 njih se doselilo. Stavim ja to na papir, povadim literaturu, iz vojne literature, količinu potrebne hrane, brzinu kretanja, koliko vučnu snagu zaprege, koliko treba konja, koliko zaprega, koliko ljudi, da bi ljudi mogli sa svim potrebnim stvarima da pređu sa severa Evrope na jug Grčke, da se hrane usput, stoku ajde da napasaju usput, ali kad dođu da tu poseju i da mogu da tu opstanu, da im dođe rod iduće godine. Kad se to stavi na papir, izađe, da tu treba tolika količina zaprega, da se napravi kolona dugačka 1000 kilometara, da je to, ajde, neka idu 10 kolona, treba da pređu silne reke, treba da pređu silne močvare i sve ostalo, i sve za 3 meseca. Da bi, jer ne može cele godine, ne može preko zime da prelazi Dunav i Savu. Pisali su na Trsku. Sad, ali oni jadni gore sa severa nisu znali za tu Trsku, to im je neko pričao, mislim. Trebalo je da znaju kojim putem, gde će da beru tu Trsku, ne svašta, mislim. I kad se to uradi, a koristio sam Klauzevica, znači nisam koristio bilo šta, nego da kažem zvanične autoritete iz vojne literature i pokaže se da je to potpuna besmislica. Sad, na to kaže još i Porfirogenit, da je deo njih bio nezadovoljan pa se vratio ovako do Beograda, današnjeg, i tu je romijski, onaj koji je držao tu vlast, im dozvolio da idu u Dalmaciju da se tamo nose. I sad, ajde, sve to ide priča, onda je u posljednjih 20 i nešto godina je gomila raznih autora analizirala Porfirogenita. Održano je nekoliko naučnih skupova. U Hrvatskoj je bio naučni skup koji je pokazao Danio Đino, na primjer, pa tu je učestvovao i naš Tibor Živković i tako dalje. Skup je pokazao da Porfirogenitov spis ne znači ništa, mislim kao istorijski izvor. To opet ne znači našim istoričarima ništa. Oni su prepuni hvaljenja kako je Porfirogenit bio ozbiljan naučnik, on je volao nauku. Pazite, on je postao car sa 6 godina. Dete. Vladali su namesnici 50 godina u njegovo ime. Zašto? Pa, ako se bavio naukom, nešto nije bilo s njim očigledno u redu, mislim. Nije se bavio pripremom da vodi carstvo. Ali ajde. Kaže, on je maltene enciklopedista bio, svašta radio. Pa je napravio knjigu koja se zove Geoponika. U toj knjizi on opisuje kukuruz u 10. veku. Malo šano duša. U nekom drugom spisu on opisuje da je njegov grob. Naravno, nije car bio lud. Ili je bio drugačija vrsta ludila. Ali nije bio lud u tom smislu. Nego je razni falsifikatori su ubacivali šta god im se hoće u te njegove spise. Znači, posle 25 godina iskustva u pisanju radova, u analizama, Jovan Deretić i ja smo napisali 24 zajedničke knjige. Mi smo sve to na te nane rešavali pitanje nastanka srpskog naroda, njegovog širenja, njegovog kruženja, znači po tadašnjem svetu i novijem svetu. I sve smo to proanalizirali i sa gledišta 30 nauka, iz 1300 raznih izvora studija, istorijskih izvora, naučnih radova, francuskih, engleskih, rimokatoličkih, jezuitskih, ruskih i tako redom, i pokazali da postoje silni argumenti. Mi smo naše knjige, koje u konačnim verzijama su u 9 tomova, u 7000 navoda iz sve te silne literature i silnih nauka pokazali da su Srbi potomci prvog evropskog naroda koji je formiran na našim prostorima, da se on širio prirodno sve po celoj Evroaziji,
da je cirkulisao po pravilu cirkulacijom na jugoistok, pa preko Bliskog srednjeg istoka, preko stepa, se vraćao na zapad i tako je cirkulisao hiljadama godina. Sve je to podastrto ozbiljnim naukama, pre svega klimatskom teorijom Milutina Milankovića. Međutim, to ništa ne znači našim istoričarima. Njima je sve nenaučno. Jovan Teretić je jedan diletant po njima, on piše nenaučno. Ovi drugi, Miloš Milojević je romantičar koji nema pojma. Uzgred Miloš Milojević bio vrlo ozbiljan istoričar, ono što je napisao sve je potpuno tačno, sve sam njegove izvore proverio u biblioteci i nijedno slovo nije naštimovao, nego ga je tačno naveo. Olgu Luković pljuju, kaže Olga Luković lupeta, pa ono Srbi narodna istorija. Ima 5 godina kako sam ja pokazao u jednoj knjiga, kako je nastao termin Srbi narodna istorija. Nije ga izmislila Olga Luković, nego Johan Stritar, ili ti Ivan Stritar, Švaba u službi u Petrogradu, koji je napisao 4 toma knjige o Slovenima, raznima, i paralelno ta izdanja su izlazila i na latinskom. U knjizi koja se odnosi na Srbe, nju počinje Srbi su narodna istorija, kaže, to pouzdano znam, kaže Laonik Krokodil i tako dalje. Olga Luković je na 50 stranica analizirala da pokaže da to tribali, koje piše Krokodil, da su to Srbi. I sad se oni spredaju se s Olgom Luković, a sa Johanom Štritarom niko. I onda, posle tog silnog iskustva, ja sam rešio da ogolim celu analizu i napravio sam ovu jednu knjigu, Porfirogenitov spis, kritička analiza. Znači, ako postoji neka, da kažem, kritička analiza, kritički naučni pristup, onda bi se podrazumeva da to mora da se ovaj spis prouči kritički. I šta se tu događa? Vi možete da nađete silne analize Porfirogenita i ovog spisa. Izdata je i nova knjiga u Akademiji nauka, gde su 700-800 citata iz naučne literature upotrebili da dokažu da tu u tom spisu ima mnogo tačnih stvari. Ali doseljavanje Srba nisu ni razmatrali. U Porfirogenitom spisu, kad ga čovjek uzme, a ima ga, znači, sad oni se prave pametni, da li vi znate latinski, da li znate grčki, prvo, ništa gore ne znam nego oni, zvanični istoričari, imam Google prevodilac, ali imam i prevode na nemačkom, imam prevode na engleskom, na ruskom i imam prevod na srpski. Kad to ja umiksam kroz Google prevodilac i kroz rečnike, ja vidim da je prevod na srpski iz 59. godine sasvim ok. I uzmem taj prevod. Porfirogenitov spis je prepun raznih priča gde su živjeli Srbi. Jedan jedini pasus se odnosi na to navodno doseljavanje Srba. Ja ću da vas udavim sad čitajući rečenicu po rečenicu iz tog teksta. Kaže, treba znati da Srbi, znači, ako ćemo da diskutujemo uopšte o doseljavanju Srba, i ako je to dokaz, onda gledamo taj dokaz. To što on piše o bilo čemu, i da li je pisao o kukuruzu, to je njegova stvar. I o njegovom grobu, to je njegova stvar. Ali, za dokaz da su Srbi se doselili u 7. veku u vreme cara Iraklije i po dozvoli cara Iraklije, za taj iskaz postoji samo taj pasus. I on kaže ovako. Treba znati da Srbi vode poreklo od nekrštenih Srba, nazvanih Ibeli, pa ovde na grčkom, kako se to izgovara, naseljenih s one strane Turske, pa sad prevodilac naš kaže to jest Mađarske, u kraju koji se kod njih naziva Bojki. Njima je u susedstvu i Franačka isto, kao i Velika Hrvatska, ona nekrštena koja se naziva Ibela. Tamo su, dakle, i ovi Srbi od davnine nastanjeni. Možemo da diskutujemo ko je od davnine, ovi jesu tamo od davnine, ali ko se preseljavao tamo, to je druga radnja. Kaže, i sad on ovde pričao o priči da su se dva brata
kaže, nasledila od oca vlast nad Srbijom, jedan od njih, preuzevši polovinu naroda, prebegne Irakliju, caru Romeja. Car Iraklije ga primi i kao mesto naseljavanja dade mu u Solunskoj temi Serviju, koja otac taj naziv nosi. Srbi, to nije tačno. Servija se zvala Servija i pre toga. Znači, Portugalija se zvala Servija. Zvala se Sevi i tako redu. Kaže ovako. I sad dolazi jedna mnogo radosna rečenica. Kaže, Srbi na jeziku Romeja znači robovi, duli, pa se stoga i robska obuća obično naziva serbula, a cverbulijani, oni koji jeftinu i siromašnu obuću nose. Ovo ime dobiše Srbi jer postadoše robovi cara Romeja. Ljudi, nisam znao da ime Srbin znači rob Romejskog carstva, rob cara Romeja. Obratite pažnju. Spis Konstantina Porfirogenita je došao na svetlost dana 1611. godine, u vreme kad nema ni Romejskog carstva, ni Srpskog carstva, ni Bugarskog carstva, ni Mađarske države, i Turci su ispod Beča. I koji je to bitan razlog da se ta knjiga odštampa u Leidenu, u Holandiji? U tom trenutku, a postoji bitan razlog vrlo jednostavno. Krajem 16. veka Vatikan je smislio ideju, došao do ideje da sve Slovene objedini i da pod rimokatoličkom crkvom. Panslavizam je tad izmišljen. Ideja je bila da Sloveni postanu katolici i da reše to pitanje. Krajem 16. veka Jagelonci u Poljskoj prime na brzinu katoličanstvo i Poljska se pokatoliči. I budale, kao i obično, zaključe sad ćemo s Rusima lako. I više im nije bilo važno pitanje Srba na Balkanu, nego su rešili da objave Porfirogenitov spis, a inače cela priča pre toga je Mavro Orbini dobio zadatak da sve slovensko objedini pod imenom Sloveni, sve po Evropi, da su to Sloveni, ne bi li se minimizirala uloga Srba, da se izbriše srpsko ime. A 200 godina pre toga su sve vezano za letopis Popa Dukljanina i te srpske stare dinastije, sve su to pretvorili u nekakve, sad mislim da je, Nilir, kako se zovu ovi istočni i zapadni Goti, Gotosloveni. I sad je Orbini sve to pretvorio u Slavene, do te mere da i car Lazar drži govor pred bitkom i Sloveniji i tako dalje. A onda kažu, eto, to sad više ne treba. I stave na indeksu Librorum Prohibitorum Orbinijevu knjigu, zato što koristi da nato autore, tri neka pravoslavna izvora je citirano. A onda nekoliko godina kasnije objave spis Konstantina Porfirogenita. On nije danato autorije, iako je car pravoslavac. Znači, to je ta priča. U to vreme, znači, počinje proizvođenje hrvatske nacije, ideja o pravljenju hrvatske nacije, katoličenju Srba i minimizacije Srba sve redom. Znači, Srbi postadoše robovi Romejskog carstva. I sad onda tu priča kako jedan deo njih nije bio zadovoljan, pa se vratio do Dunava, pa im je namesnik dozvolio da idu u Dalmaciju i da se tamo naseli, sve u toj jednoj istoj godini. Što je stvarno neverovatni kretinizam. Međutim, kako je car Iraklije mogao Srbima da dozvoli da se nasele u toj Srbici, ako 40 godina pre toga, pre njegovog dolaska na vlast, znači od 575 i 75. godine počinje period koji traje od 205 godina.
gde Romejsko carstvo ne upravlja Tesalijom, celom tom zonom, ne upravlja ni Beogradom, ni Dalmacijom. I to pišu ozbiljni istoričari onog vremena. I ja sam u knjizi naveo 4 izvora, Isidor Seviljski, na primjer, i tako, koji nisu uopšte diskutabilni, koji jednostavno kažu da Romejsko carstvo tu ne vlada. Znači, ovi dođu, kažu, care, možemo se doseliti, a kaže, idite tamo, doselite se. Oni dođu tamo. I baš u Srbicu. Baš u tu Srbicu. I nekako tu oni reše pitanje odnosa sa starosedeocima, koji su tu živeli, prirodno, neprirodno, a usput se zahvaljuju caru Romeja i kažu, mi smo robovi Romejskog carstva. Gde je logika uopšte, mislim. I uz sve to postoji još jedna lepa priča. Kaže, kada Bugarska beše pod vlašću Romeja, pošto je umrao onaj arhont Srbin koji je prebegao caru Irakliju, i to je sad jedna priča s kojom pokušavaju da Rašku veliku županiju proglase za neku prednemanjičku Srbiju. Kaže, po nasledstvu zavlada njegov sin i potom unik i tako redom arhont iz njegovog roda. I kaže, poslije izvesnog broja godina rodi se od njih Višeslav, pa Radoslav i prostigli od njega Vlastimir, i do onog Vlastimira Bugari su živeli mirno sa Srbima kao bliski susedi, voleći jedne druge, nalazeći se u službi i podčinjenosti prema carevima Romeja i primajući od njih dobročinstva. Sad ovako. Za Bugare postoje ozbiljne istorijske studije i dokazi nediskutabilni da su se 680. godine doselili kao jedna vojska koja je formirala, da kažem, neku vrstu vojne krajine koja je trebalo da štiti Romejsko carstvo od severnih ovih plemena, nomada i tako redom. 680, znači 2 generacije posle doseljavanja Srba. Oni su bili malobrojni i zna se da su se asimilirali praktično odmah i da njihova deca da su već govorila jezik svojih majki praktično i jezik tih starosedeovaca. Ok. Sad, Srbi i Bugari dan danas govore istim jezikom praktično. Znači, ili su Srbi došli i progutali sve narode na Balkanu i svi su govorili srpski kad su došli Bugari kroz 2 generacije, ili su Srbe progutali oni starosedeoci, pa onda je nebitno da su se neki Srbi doseljavali, znači starosedeoci su bili Srbi. U svakom slučaju, sama ova činjenica je dokaz da Srbi uopšte se nisu doseljavali, a ekstremna budalaština o tome da im je car dao teritoriju na kojoj ne vlada i da su oni toliko zahvalni i postali robovi Romejskog carstva. I sad bi ja voleo da mi jedan vizantolog lepo objasni kakvi su to lužički robovi Romejskog carstva. Što bi lužički Srbi gore 2000 km daleko postali robovi Romejskog carstva i solidarnosti sa svojom rodbinom koja je dole na jugu. Ili ne znam zašto. Znači, spis Konstantina Porfirogenita je potpuno, on ne sadrži taj dokaz. Ne sadrži. Zašto vizantolozi i uopšte naši istoričari na tome insistiraju? Nema drugog dokaza. Nijedan drugi istorijski izvor nikad nije rekao da su se Srbi ikad doseljavali. Termin Sloveni se javio tek od 551. godine i odnosio se na neke nomade sa severa ili neke doseljenike koji su dolazili, koji su bili naravno srodni sa našim narodom, ali su se dole doseljavali i njih su zvali Sloveni. Za razliku od kompletnog stanovništva Balkana koje se zvalo Iliri, Tračani, Peoni, Panoni, Mezi, Dačani i tako redom. I to je to. Znači, ako nema dokaza kod Porfirogenita, onda nema ga nigde. Dokaz o doseljavanju Srba ne postoji. Ako se nisu doseljavali, pa od nekud su nastali. I sasvim je logično
da onda normalno se napravi analiza. Pa kako su mogli da nastanu? Pa kad se uzme klimatski uslovi, kad se uzme u obzir stanje od pre 20-30 hiljada godina, posle završetka ledenog doba, otopljavanja i tako redom, onda se lepo vidi da negde oko 10.000 godina, pre 10.000 godina se stiču uslovi da na Balkanu broj stanovnika počne naglo da raste, da se počne da se bavi poljoprivredom i da time umnožava hranu i umnožava stanovništvo i da prirodnim procesom raste, širi, raste i širi se i tako redom i tako redom. Jovan Deretić i ja smo onda sve to lepo uzeli, a usput smo maksimalno uvažili klimatsku teoriju Milutina Milankovića, koje je moćno oružje za izučavanje stare, drevne istorije celog sveta. Ta teorija kaže da nije mogla civilizacija da nastane u Mesopotamiji koja je bila močvara, nego je nastala na Balkanu. To je bio najširi prostor, 50.000 godina sa povoljnim uslovima za život ljudi. I odatle su naravno nastali Srbi. Od vinčanskih znaka je nastala sva pismenost. Mi smo to proučavali paralelno sa širenjem civilizacije, država i tako redom. Proučili sve pismenosti sveta. Svuda na svetu je pismenost prvo bila vinčanskog tipa. Pa se onda razvijali čak i Arapi, i Jevreji, i Gruzici, i Indusi, svi su prvo imali ove znake. Kinezi su pisali tim znacima, pa su prešli na svojave hieroglife. Sve to smo mi lepo dokazali. A onda smo našli spis koji nije mogao da se nađe nikako, jer je to su bili arheološki izveštaji sa početka 19. veka, 20. veka, gde je čovek Flinders Petrie, osnivač moderne egiptologije, pokazao da su svi antički oblici alfabeta, on je u piramidama našao znake vinčanskog tipa na odlomcima keramike, sistematizovao sa svojom ženom 1500 znakova, odabrao 60 njih kao reprezentativne i pokazao da ti znaci čine osnov svih alfabetova koji su bili u starom svetu poznati. Mi smo na to nadovezali naše analize i pokazali da naše analize i njegove analize su statistički gledano sadrže iste informacije, znači mi smo na drugi način, oni na drugi način. U svakom slučaju pitanje pismenosti je definisano i mi smo ga kompletirali knjigom koja se zove Srbica, trećom verzijom te knjige, gde smo lepo pokazali da je i istorija pismenosti regulisana. Postoji milion drugih oblasti koje mogu da se izučavaju, na primjer, kalendarsko znanje, pa etnografska znanja, pa kolo, na primjer, igra kolo, pa svašta. Znači, gde god zakopate, vi nađete vrlo duboke stare korene i svi se fino i lepo uklapaju u teoriju autohtonosti Srba. Sad, nažalost, to je nenaučno. Ja, nažalost, nemam mentora iz istorije, jer me nije trebao. Ja, nažalost, nisam studirao tu istoriju. Taj grčki se ne uspavljuje, da čitam grčke spise pred spavanje. Ja sam jednostavno koristio druga znanja iz drugih nauka, iz mnogo prirodnih nauka i odradio sam te stvari. Ali ono što definitivno i tvrdim i izazivam svakog vizantologa, zvaničnog istoričara. Neka uzme ovaj pasus iz Porfirogenitovog spisa i neka objasni gde je tu dokaz. Prosto, jedna stranica neka iskoristi koju god hoće logiku, neka dubi na glavačke, neka radi šta god hoće. Neka objasni otkud oni robovi, lužički robovi Romejskog carstva. Otkud Srbi i Bugari govori istim jezikom. Neka to objasni, pa onda možemo da razmišljamo o tome. U svakom slučaju, priče, nebuloze o autohtonistima, Srbima, romantičarima, nenaučnim elementima su besmislica. Ja razumem zvaničnog istoričara. Njega finansiraju kroz projekte,
da on pročita 3000 stranica Deretića i Antića, pa da nađe šta tu ne valja, a ne može da nađe, zna da ne može. A da usput razume jedno 5 nauka za koje nema apsolutno nikakvog smisla, ništa nije mu familijarno, najbolje i najjednostavnije da kaže to je nenaučno. Onda zalepe Deretiću po neku etiketu, a mene ne pominju. Pošto ne mogu da kažu da nisam naučnik, jer jesam bio naučnik u Vinči sa mnogo radova, sa organizovanjem naučnih skupova, sa uređivanjem zbornika i tako redom, onda me ignorišu. I neka me ignorišu i ja njih ignorišem, ali neka oni lepo doslovce objasne gde je taj dokaz, a koga nema onda, ajte ljudi da sednemo, da vidimo kako izgleda stara srpska istorija. Mi smo sve u stvari i obradili, može samo neka pročitaju, možemo da napravimo 3 naučna skupa, 5 naučnih skupova, ja ću da im organizujem sve, ja ću da im pripremim tekst za štampu, pošto hvala Bogu sve te knjige sa Deretićem ja obrađujem, baratam sa tom tehnikom, pa da vidim. Znači ovo što mi ovde sad radimo, ovako bi trebalo da se okupimo barem nekoliko puta, nekoliko ozbiljnih istoričara zvaničnih i mi i da im iznesemo argumente. Nemamo ništa protiv, neka oni nas poduče kako to treba, ali neka objasne šta je tačno, neka kažu da je to dokaz, ono je dobro je poznato, ono nije dobro poznato, uopšte nepoznato. Prosto i jasno. Hvala vam na to. Imaću slobodu da čoveka podsjeti na nekoliko lepih činjenica koje on zna, ali nije rekao. Sam stigao. Ti si stigao. Znači, još 2004. godine mi u Nišu organizujemo naučni skup, na koji naravno ovi zvaničnici nisu hteli da dođu, na temu doseljavanje Slovena na Balkan i Konstantina Porfirogenita. Ono što smo mi tada zaključili i ono što su među vremenu pametni ljudi baveći se time zaključili jeste sledeće. Porfirogenitov spis o narodima je neuspelo vatikansko-hrvatski falsifikat koji se vrlo lepo razobličava nespornim činjenicama. Porfirogenit je pominjao čak i neke istorijske događaje koji se još nisu bili odnosno desili se posle njegove smrti. Pominjao je tamo neke gradove koji u njegovo vreme nisu se zvali tako. I pritom je tamo zabeležen jezik, raspored reči, koji u njegovo vreme nije bio takav. Što znači, spis je apsolutno falsifikat. Sad ću ga malo pudim. Oni Deretić su u svojim knjigama o jeziku prikazali priličan broj slovnih tabela iz različitih krajeva sveta. Ja ne budem lenj, pa počnem da ih proveravam na način na koji radim odgonetanje srpskog jezika i dođem do tablice koja je savršeno tačna u njihovoj knjizi i koju ja u svakoj svojoj objavljenoj knjizi prezentiram. Tako da su oni prinužni za ono što ja radim. I samo treće, omiljena poštapalica našeg zvaničnog jezikoslovlja jesu trske kojima su Sloveni se sakrivali od neprijatelja tamo u močvarama. Kada ide neprijatelj, oni se ne bore, nego zarone u močvaru i dišu na trske. I druga, prelaze reke, idu pod noj i dišu na trske. Tu im se promakla jedna veličanstvena srpska suština. Da bi ti mogao da dišeš na trsku, lupa metar i po dugačku, ti moraš da imaš metalnu šipku koju užariš i bušiš onaj sloj po sloj, na svaki 10 cm trske ide čvrst
svoj. To možeš da progoriš jedino na taj način da bi mogao da dištaš. E sad, kako su Srbi tamo u močvarama iza Karpata raspolagali takvim šipkama, šta to znači? Pa mora da su znali veličanstvenu preradu metala. A usput su imali one črevulje, one opanke s kojima su hodali po toj močvari. Po mulju. Mislim, ja sam sad naveo 3 situacije. Na hiljade takvih primjera gde možeš da vidite koliko nam je zvanično jezikoslovlje zaglupljeno. Neki zlonamerno, a neki nenamerno zaglupljeni. Toliko od mene. Hvala Slaviša, uzgled samo da kažem, znači, jezik je čudo. Jezik je žestok izvor mnogo čega. Čovjek je, naš, da kažem, naučnik, pokazao da postoji statistika da za 7% reči za 500 godina se promeni u vokabularu. Što znači? Ne znači da će za 10.000 godina da nestane taj jezik. Naprotiv, pošto kad se uzme matematika, vidi se da koren jezika će opstati 20-30.000 godina. Bez obzira na promenu reči, jer će jedna reč biti zamenjena drugom, ali će biti ovo, ono i tako redom. Znači, jezik je moćno sredstvo za izučavanje. Pljuju Olgu Luković, ona je bila lingvista, žena je uradila neke stvari fenomen. Kao što, recimo, uobičajeno je da se zamera Vuku Karadžiću, ima tu svašta što bi moglo da se zamera. Ali gde su ovi naši silni naučnici, akademici, što za Čopavi Vuk je trebao da završi celu tu oblast. Pa neka završe oni, neka dodaju nove knjige, nove zbornike. Miloš Milović je skupio zbornike srpskih pesama koje nisu ušle u Vukove zbirke. Pa mogli su i drugi da skupljaju to. Ali nisu hteli da rade. Jednostavno, kod njih je sve dobro poznato, rekao Porfirogenit, i mi sad čekamo od kolegice iz Zagreba, koja je tak civilizirana, da nam ona kaže, dečki, to je super, eto. To je nažalost. Ja mogu samo da vam dodam nešto iz perspektive jedne discipline filozofske koja se bavi naukom, koja je definisana po takozvanom starogrčkom terminu, neka nam Slaviša objasni koliko je to grčko, episteme. To je vrsta znanja što mi prevodimo kao nauka, znači mora biti proverljivo, mora biti ponovljivo i dokazivo, razumete da se prevashodno odnosi na takozvane prirodne nauke. Pošto je ta disciplina, epistemologija, veoma draga i mom umu i mom srcu, i ja sam se pozabavila istorijom na tom nivou. A sa tog nivoa gledano, istorija jednu od svojih metoda definiše na sledeći način, a vezano je za pisani izvor. Da bi nešto bilo pisani izvor, mora biti napisano u vremenu događaja o kome piše. Uz svo poštovanje za raskrinkavanje lažnog pisanog dokaza i svu tu energiju koju vi utrošiste i na logiku i klimatologiju i logiku, evo krunskog dokaza. Istoričari naučni sami sebi skaču u trgu. Ali tu ima još žešća stvar. Ovo je pisano 330 godina Porfirogenitovo posle događaja, ali od štampano je još 700 godina kasnije, u vreme kad nikoga nije zanimala ta tema, nije bilo ni država, ni koje čega. Dakle, bacanje vremena, ne mogu da kažem bacanje, dubok naklon za sav taj utrošeni trud, ali metodološki iz same nauke i istorije gledano, to je deplasirano. Pa naši zvanični istoričari se bave mudroslovijem. Oni će, da kad napišu nešto, truditi se da upotrebe razne termine, da ispadne da su oni mnogo pametni, da oni to sve kao nešto znaju. Pa ima stvari koje mogu da se kažu i mnogo jednostavnije. Mogu da se kažu
prostim, jednostavnim rečnikom, bez korišćenja grčkih termina, latinskih i šta ti ja znam, koje uzgrti autori i ne znam tačno, slabo znaju, nego samo lepo prepisuju, pošto, nažalost, većina naših zvaničnih istoričara je imala tatu koji je bio zvanični istoričar, afirmisan. Većina je imala kuma, dedu ili nekoga koji mu je bio ili mentor ili tako nešto. Svi su oni već 150 godina kroz 6-7 generacija povezani rodbinskim i naslednim vezama i sad oni, objektivno rečeno, nisu u stanju da izađu iz tog vrzinog kola, niko ih i ne stimuliše, ne dobiju nikakav zadatak, oni rade samo po zadatku, oni rade strogo po prepisivanju, a nemaš od koga da prepišu. Od Deretića i mene neće da prepišu, naravno Slaviše neće da prepišu, jer to ne naučno. A oni i ne znaju da su tu nauku posisali, ali oni su kao mnogo mudri, eto, nažalost. Ono što je problem, ne može ovako doživot. Prolazi vreme. Preko 50 ljudi je napisalo 150 knjiga u zadnjih 30 godina. Te pokazuju da cela ta srpska stara istorija mora da izgleda drugačije. Niko neće to da stavi na listu za razmatranje. Niko neće da pokrene proces promene u stavovima za izučavanje srpske istorije. Stižu novi ljudi koji uzmu iz neke od ovih knjiga, izvade 2 stranice, stave na sajt, posle toga snime jedan YouTube, kroz mesec dana oni su eksperti. Ni oni posle nisu zainteresovani za komunikaciju, jer oni su se već afirmisali i nažalost sve srpske slabosti lepo izbijaju na površinu, a naši zvanični istoričari ne rade svoj posao. Mi imamo Srpsku akademiju nauka i umetnosti. I nauka i umetnost imaju mnogo činjenica, ovo je srpska, trebalo bi da je srpska, ali ona nije srpska i ne bave se ni tom svojom naukom, ni svojom umetnošću, zbog onoga zbog čega je akademija osnovana. Akademije su osnovane da daju rezultate, da analiziraju i potpomažu kulturni i istorijski i duhovni svakakav identitet svog naroda. Naši to ne rade, nažalost. I sad, mi inženjeri dođemo da pričamo priče, ja smo naučni u tom smislu. Izvolite, gospodo, podučite me. Za početak nađite najprostiji mogući zadatak za debila. Je da iz ovog jednog pasusa nađu gde je taj dokaz o doseljavanju Srba. Ali nemojte se zavaravati da je akademija to što vi kažete da bi trebalo da bude. Jer nije dugi niz vekova, već nije. Od one akademije, znam i ja i svoje nauke kojom se bavim. Vrlo brzo je akademija prestala da bude progresivna institucija za sučeljavanje ideja i mišljenja. Vrlo brzo. Malo kad je izmišljen termin profesor emeritus i tako to, i sad on samo većina sabira one titule da postanu ono. Ali nije samo ova naša nesrećnost. Svaka akademija je inertna po svojoj prirodi. Ona služi carstvu. I ta mudrost je otkrivena onomad. Prema tome, dajte da se ne sekiramo što ovi njihovi to ne rade. Dajte da radimo svoj posao. Znači, mi moramo da se nekako organizujemo. Mi moramo da napravimo nekakva udruženja, sisteme tih udruženja. Pa da bukvalno napravimo onda po neki skup gde ćemo mi koji se bavimo tim stvarima kroz, neka se formalno zove kroz neka udruženja, pošto ispada da nismo nadležni za te sve stvari. Šta fali katakombama? Pa ne fali ništa. A šta fali selima? Pa, evo, ne fali ništa katakombama, ali mi te rezultate već imamo u mnogo knjiga, 150 knjiga, 50 ljudi napisalo u poslednje vreme. I jasno je da ta zvanična istorija je besmislena i jasno je čak i konture ispravnije istorije se jasno naziru. Dovoljno da se osluša bilo ko od prisutnih ovde njegovo, da on ispriča jednu svoju priču i da svima postane jasno. Ali nešto oni tamo sede
imaju svoje projekte, imaju svoje katedre, imaju svoje A mi sve imamo naučne svoj citate, Petar, šta nas briga? Pa treba da napravimo nešto sopstveno, nešto što bi, da je sreća moglo da ide preko crkve, ali ne mora preko crkve. Neka bude neka naša, da kažem, amaterska udruženja ili nezvanična udruženja, odnosno zvanična udruženja, ipak da bi moglo da se to... A zar nije dovoljno što već u narodu živi ta istinita misao? To živi. I ona polako raste i ona će biti jedan faktor, jedna sila, da će u jednom trenutku, to ne može mehanički, u jednom trenutku će se desiti i politička promjena, i organizaciona, i promjena u strukturi. Ja se to nadam. Na svakom sajmu knjiga, ja sedim na štandu Ganeše kluba, koji štampa ove naše knjige, dođe nekoliko stotina ljudi. Uglavnom visoko obrazovani ljudi, koji čitaju to. I svi se slažu da tu ima logika, da je to daleko ispravnije nego zvanična istorija. Ja znam iz njihove priče, dolaze deca da se sa mnom slikaju i kažu vi ste naš idol. Mislim, klinci iz srednje škole dođu da se slikaju, ti klinci ustanu na času istorije i postave pitanje, profesor mora da ćuti. I da crveni. I da crveni jer ne sme da ih podrži. Eto, to je to. A zna da su deca u pravu. Deca znaju ono što on ne zna. Odnosno što on zvanično ne sme da je. Pobjeda je već... To jeste, ali ide mnogo sporo. Da je iole Srpska akademija nauka i umetnosti, sad bi to bilo regulisano. Vidi, kad bi koristili Slavišinu metodologiju, Srpska akademija nauka i umjetnosti, takozvana SANU, u igri tih, da kažemo, dvosloga bila bi ANUS. Pa i jeste. Dragane, Prijateljica. Izvoli, Bože, izvini. vidi, rekao si mnogo značajnu stvar vezano za okupljanje današnje. Ja bih pre svega izrazio blagodarnost i Srđanu Došenu, ali i ovim kolegama iz Švajcarske koji su inicirali, čini mi se, ovaj današnji skup, jer je to mnogo značajno što smo se ovde okupili. U tom smislu, hteo bih samo da podsjetim da sam ja 2012. godine finansirao jednu naučnu konferenciju sa pratećim manifestacijama na izvorištu kulture i nauke. Izložbu je posetilo otprilike 15.000 posetilaca za 10 dana te izložbe i ovde bih hteo da kažem ovo što je Dragan spomenuo kako se organizovati naučno. Ja sam osnovao i inicirao jedan sa još 6 kolega Institut za više disciplinarna naučna istraživanja o neprekidnosti slovenske, odnosno kolovenske kulture i prava od epohe Lepenskog bira i vina. Taj složeni naziv, ali sam hteo da taj naziv bude pečat šta smo i koji su nam pristupi i ciljevi, da objasnimo tu neprekidnost slovenske kulture i srpske kulture od epohe Lepenskog bira i vinča. I ovdje bih hteo posebno da istaknem značaj Dragana Antića, koji je magistar tehničkih nauka, ako pravilno ja to navodim, u tom smislu da je njegova metodologija i njegovi radovi su od kapitalnog značaja za srpski narod. Meni je lično u mojim istraživanjima pomogao u tom smislu, i ja sam to citirao u mojoj knjizi Koloveni, Sloveni i neprekidnost i kontinuitet kulture i prava, gde je jedno njegovo razjašnjenje Helios kao objašnjenje sunca meni pomoglo da shvatim taj prvobitni termin iz Zlatne pločice i iz Spirgija koje Radivoje Pešić čitao kao Sloveni, jer je slogovno tumačio, u stvari čitao slogovno taj tekst iz 6. veka pre nove ere koji je napisan azbukom. A Svetislav Bilbije je to čitao fonetski, znači jedan znak azbučni, jedan zvuk, pa je pročitao Koloveni, ali slogovno je tumačio, pa nije shvatio da je to u stvari prvobitno značenje reči Sloveni. Ja sam hteo ovde još jednu stvar da kažem, znači prvo je blagodarnost ovim našim, da tako kažem, Švajcarcima, koji
treba da nam budu orijentir u tom smislu što na srednjevekovnim kartama Švajcarske piše jasno termin, jedan termin, drugi, koji su svi identični po svom sadržaju. Znači, jedan naziv na kartama srednjeg veka Švajcarske je Helvetija, što je latinizovan pojam Kolovenija, a drugi je termin Racija, ako je slovenska karta, a ako je latinska zapadna karta, onda je Rutenija. Naziv za taj prostor koji mi danas nazivamo Švajcarska. Ruteniju metal, to je Rusija, odnosno Rasija. A Srbi su se zvali Ras do 1848. godine, što je značilo rod Az, rod prvobitnog, premda sam ja u početku pisao rod prvobitni, ali je rod prvobitnog, a za njih je u odnosu na tu prirodnu pojavu 21. juna, koja se vidi jedino sa Lepinskog vira i sa tačno određene pozicije, značila Az, jer sunce svojim krugom i sunčanim zracima oko planine Treskavac, to A, koje naši su preci shvatili kao Az, odnosno kao kolo. Tako da su to kolo, koje mi danas nazivamo heliocentrički sistem, koji stvara venac života na zemlji, nesumnjivo i dan danas, sebe zvali koloveni. E sad, moje pitanje je jedno. Znači, mi, odnosno preporuka, trebamo, ako se skupljamo, ako koristimo jedni druge tu literaturu, da kritikujemo jedni druge, ali da ne ignorišemo, kao što je Radivoje Pešić pravilno govorio, osuđujem ćutanje. Znači, u tom smislu moramo da budemo kolegijalni i da ne skrivamo. I sledeće, znači, da osporavamo, to ne treba isključiti, ali ignorisati jedna i druga otkrića, to ne smemo da radimo. Ja sam juče pokazao, Dragana nije bilo, kako sam istupao na Jarinju. I sad, ovi sa Kosova, da ne kažem Albanci sa Kosova, oni su to snimili i do kraja 2025. godine skupili 30.000 potpisa da promene naziv Kosova, jer je to skraćenica od Kolovenija. E sad, moje jedno pitanje je, zašto u Devetićevoj knjizi i tvojoj knjizi, koja je ovoliko debela ili imala 3 toma, vi ne spominjete uopšte to moje objašnjenje naziva i Srbi i Sloveni, to je jedno pitanje. Druga sugestija... Pominjemo, znači u Srbici, kad smo analizirali, drugo to tvoje tumačenje, Bilbino i tako. Moje pitanje je, odnosno sugestija moja, jer si ti tu svedok. Radivoje Radić nam je od pakosti na 6 predavanja koje je organizovala Srpska akademija nauka da dokaže da su se Sloveni doselili, gde nismo imali prava da postavimo uopšte ni jedno jedino pitanje. On nam je rekao da je pojam Nemanjić izmišljen u 6. veku, u srednjem veku, rekao je da li 17. eto ti se sećaš verovatno, ili 17. i 16. vek. Ja hoću da sugerišem da mi svoje te srbomrsce i falsifikatore, kao što je Vatikan, neki put i poslušamo. Ja sam poslušao njega i shvatio da je Stevan Nemanjić i pojam Stevan koji je nosio svaki srpski knez, kralj, car, da to nije bilo uopšte drugo ime kao ti naši istoričari. Bilo titularno ime. Gentilno ime, odnosno šta je gens, rodno ime. To je Stefanos, onaj koji je krunisan, otvoreno. Nije to. Vidi, moje mišljenje je da je to bila skraćenica od kolovan, jer je S bilo znak kolovrata, pa je to kolovan i to je daleko 1000 godina starije nego što je Vizantija i njihove ali i ta kruna, ta otvorena kruna je u stvari to sve simbolizuje. Da. E sad, sledeće što sam hteo i tebi da sugerišem,
to što Vatikan nas krstio kao Goti ne treba isključiti kao nešto krajnje negativno, jer to je verovatno u osnovi, ja sam o tome pisao, bilo Godi. To su geti. Znači ovako, izvini. Daj samo da završim moment. Znači to, i recimo imamo kartu iz 17. veka, zove se Il Regno della Servia Delta Artimenti Rascia. Pazite, to je iz Vatikana, iz Rima, iz 1681. Ima na desetine tih karata. Karte su fenomenalan izvor za izučavanje. Zašto? Kartu je pravio kartograf. On ne zna istoriju. On je pravio kartu. A koristio je neki izvor od pre 300-500 godina koje ni on ne zna više koji je koristio, a to onda uđe na kartu. Inače, Božina, ta konferencija iz 12. godine je bila fenomenalna, gde smo imali nekoliko dragocenih gostiju Rusa, gde smo jako lepo istakli da je stvarno koren civilizacije ovdje. I, apropo, pre 2 godine ja učestvujem sa Milankovićevcima u pripremi jednog zbornika sa konferencije i doživim onako sumnjivo gledanje, da ja tu nenaučne elemente proguravam i oni meni onako kaže u Narodnoj biblioteci grada Beograda bit će promocija jedne knjige koju su arheolozi 3 napisali i gde će se obračunati sa kvazi naukom. Ja spremim jedno 20 stranica raznih citata da su tamo s njima nosili, dođem, oni promovišu knjigu ovoliku veliku, jedno 5-6 kila tešku, zove se Koreni civilizacije, Lepenski vir, Starčevo Vinča. Počeš oni da pričaju, ja gledam, oni pričaju, ja gledam, ko da su koristili Deretićeve i moje knjige. Pokazaše i sliku Milutina Milankovića i klimu su kao razmatrali i sve redom. Završiše oni fenomenalno. Slažu se sa tim da su koreni evropske civilizacije u našem neolitu. I ja ustanem i kažem, reko, ljudi, 40 godina ja čekam ovu knjigu. Hvala Gospodu da su naši arheolozi skupili snagu da priznaju da je neolit na našim prostorima izvor evropske civilizacije. To su uspeli, znači, da objave. To je pred smrt Dragoslav Srejović u jednom katalogu napisao. A pre toga ni on jadan od Zagorke Letice nije smeo da zine i tako redom. Znači, svako je imao tu tako civiliziranu kolegicu iz Zagreba koja mu je bila eksterni mozak, ali glavno komandujući, i to je tako išlo. Ovo što je Boža rekao, to je tačno. Znači, mi moramo. Ne možemo mi, naravno, da o svakom gledištu imamo identično mišljenje zato što svako sa drugog ugla gleda. Ali, kad se sve to sabere, tačno je i ovo i ono je tačno, jer je pitanje iz kog je ciklusa i iz kog ugla gledanja nastao ovaj termin, onaj termin, ali svi su oni manje više u jednom te istom. Znači, Srbi i Rusi, to su dubleti koji postoje od praistorije na ovamo, od kad postoji evropski narod, Srbi i Rusi su dubleti. Svuda gde je sistem izloženosti napadima, formira se neka vrsta vojne krajine i tu dominiraju srpska imena, jer su srpski termini, imena i plemena u stvari bili ti ratnički staleži i ratničke formacije i vojne krajine koje su štitile organizovanu državu. A u organizovanoj državi dominiraju ruska imena, znači Raška, Rasija, Etrurija, Trusija i tako redom. I to se lepo vidi kroz celu istoriju. To uopšte nije problem da se lepo pokaže čoveku koji hoće malo da koristi mozak. Znači, tačno je, nas Srbe mrze zato što smo isto što i Rusi. To je jedan isti pranarod koji je uspeo i da do dana današnjeg zadrži te zajedničke veze i korene. Kome to smetao, neka ide pa nek se po Hrvati, to bar ide za 5 minuta, a može i da se pošiptari i to izgleda ide relativno brzo.
Evo samo da završimo oko ove karte. Znači, karta iz Rima, gde je najviše falsifikata u srpskoj i slovenskoj istoriji. Naš čovek i piše Il regno della Servia delta artimenti Rasija. Nema ništa, čitaš po Vuku, znači to treba da bude kraljevstvo Servija, delta pod imenom Rasija. Čitaš po Vuku. Iako je to latinski princip. Ali, naš Slavenko Terzić, sad je akademik, u to vreme je bio dopisni član Srpske akademije nauka, prevede to Kraljevstvo Srbija pod nazvanjem Raška. I svede taj ceo prostor, celog Balkana, to što se izmišljeno, ti pravilno govoriš, naziva Balkan, to je bila Kolovenija ili Rasija, pa izveden pojam Slavonija i Slovenija, to je sve bio jedan prostor srpskih teritorija, pa uključujući i Helvetiju, to je Kolovenija ili Kolovetija ili Rasija. To je sve prostor naših rasena, naših predaka koji su koristili taj sakralni pojam ras ili rasi, etruski su sebe zvali raseni, a Benedikt Nize, istoričar rimskog, kaže, oni su sebe zvali razeni. On još preciznije daje. Moja je molba jedna tebi. Ja nisam kao ti stručnjak u tom delu porfirogenita, ali ja mislim, ovo što je i koleginica rekla, da i kolega Slaviša, ne samo da je izmišljen i falsifikovan ceo spis, nego i sam naziv da je ukraden. Korča je knjiga Svetog Save, ili kako je mi zovemo i kako je napisano u prvom pasusu, zakono pravilo Svetog Save je obznanjena 1219. godine u Srbiji, 1221. godine u Bugarskoj, a 1272. i u Rusiji. Ja to nisam znao, iako sam magistrirao ovde u Beogradu na Pravnom fakultetu, tek sam saznao u Rusiji. To se mnogo krije. Ali, sam naziv Korča knjiga, to je onaj koji kako se upravljati u odnosu na običaje, na moral, u odnosu na propise. Ja mislim da je taj naziv sam ukraden, iako je ovo, što se tiče Porfirogenita i njegovog dela De administrando imperio iz, kako kažeš, iz 10. veka. Znači, 10. vek je pre 13. veka kad je upotrebljen ovaj termin korčija, kako se upravljati. Ali, meni je sumnjivo, evo ovako, samo diskutujem kao moja molba za jedno izučavanje i novu knjigu koju ćeš, verujem, napraviti ili novo izdanje, gde sam ja već to objavio u jednom udžbeniku, da je taj naziv ukraden, jer upravljati imperiju, a tamo nema baš mnogo o upravljanju imperijom. Da, to je neverovatno. Ja mislim da je i taj naziv ukraden, ali šta je interesantno, nama na prostoru današnje Srbije zabranjuju da koristimo termin Korča je knjiga, kao to izmišljen termin u Rusiji, što je jedna glupost notorna. Jer građanski kodeks Srbije je koristio taj termin Korča je knjiga i to se smatralo nekim sastavnim delom tog građanskog kodeksa. To i jeste bio ne samo, danas je to crkveni kodeks i ruske i srpske i bugarske pravoslavne crkve sa nekim korekcijama neznatnim, ali to je bio i statusni kodeks u 13. veku, kada nije bilo na zapadu takvog propisa da je 356 listova imao. Možemo da ti pomognem? Da. Ovo je moje viđenje. Kornčija ili krnčija dolazi od pojma kormilo, što znači upravljanje brodom, i dolazi od pojma kormic ili karmic, što znači hraniti. Znači, sasvim je... Važno je upravljati se, sistem je važan, celina. to je sistem, to je upravljanje sistemom. Upravljati se u odnosu na propise, na običaje i to je, a ceo princip je sveden na upravljati imperijom. Upravljati imperijom, to je administracija. Evo možda, znači, kad smo pred kraj Derecićevog života, u stvari
2 dana pre njegove smrti je izašla knjiga iz štampe. Mi smo napravili rekapitulaciju naših istraživanja, gde smo naveli silnu literaturu, hronologiju, razne tabele, slike, crteže, informacije, onako izdvojene pojmove, i krstili smo je Nova Krmčija sa idejom da se nadovežemo na svetosavski taj duh sadržan, da mi želimo da se sva ta znanja pravilno upotrebe i da se sa njima pravilno radi. Eto, ta knjiga je izašla, Deretić je to u nedelju otvorio, pogledao, u ponedeljak je umro. Tako da smo eto završili posle. U tom smislu Deretić i ja smo praktično kompletirali naša istraživanja. Posle toga sam ja napravio ovu knjigu o porfirogenitu i jednu knjigu koja se zove, 2 knjige, znači jednu analizu Milankovićeve teorije i gnezda civilizacije, stare istorije, a druga je bila specijalizovano gnezdo civilizacije i drevne migracije, gde sam u okvire Milankovićeve teorije stavio gomile raznih migracija zabeleženih kroz istoriju, da se vidi da ljudi nisu migrirali iz sporta radi, nego zbog klimatskih promjena pre svega. I da je to bilo prirodno uslovljeno. Nisu to neki divljaci išli da kolju Francuze ili Nemce, neki džingiskanovci, nego su to ljudi koji su umirali od suše i onda su sa stokom išli u zapadnu Evropu. Sad tu ima jedna stvar koja je moje lično mišljenje, ali je nisam nigde objavio, ali je pominjen usmeno. Nemam ništa protiv, neka to neko ozvaniči i razmotri detaljnije. Ti su ljudi terali stoku, bili su nomadski stočari. Bili su otporni na bolesti koje ta stoka nosi. Gde god dođu, razboli se stoka i razboli se stanovništvo na toj teritoriji. Pa nisu pomori bili zato što su ih ovi klali, nego jednostavno prirodni procesi, nažalost nesreće, tragedije, koje su i zabeležene kao epidemije i koješta. Ali na Balkanu nije zabeležena ni jedan takav pomor nije zabeležen, pa da se isprazni ceo ogromni prostor, pa da dođu neki zli Srbi, ili da dođu toliko zli Srbi da svaki dan zapali jedno 50 do 100 ljudi koji nisu Srbi, da bi osvojio tu teritoriju. To nema u istorijskim izvorima. Znači, Srbi se nikad nisu doseljavali, prosto i jasno. A otko su toliko slični sa svim plemenima, toliko ima izvora iz srednjovekovnih i ovakvih i onakvih i ima 50 jezuitskih knjiga koje govore u korist naše istorije. Pa ako su jezuiti pisali u korist srpske istorije, pa što ne bismo mi to koristili? Ali nisu u biblioteci Srpske akademije nauka. Ne, imaju, jesu u njihovim ormanima, oni su te knjige uzeli iz biblioteke i posakrivali u ormani i nikod nisu ni otvorili, eto to je. Jedna molba.